Kia ora, ko Kayla tōku ingoa no Aotearoa ahau. He kāko Reo Māori ahau I runga I tīpurangi. E ngā kaunui ana hau ki tēnei mahi, te whakaako I te Reo Māori. Ko whakarite ahau e rima te kau ngā akoranga mo te hunga kātahi anō ka tingata ki te ako. Nā reira mēnā e hiahia ana koutou ki te ako I tēnei reo ātāhua te Reo Māori nau mai haere mai. Kia ora, welcome, my name is Kayla and I'm an online tutor for Te Reo Māori. I am from New Zealand. I grew up bilingual with English and Māori. I'm very passionate about what I do. I love sharing my language and culture with people. I have created a 50-lesson plan for complete beginners. This covers the foundations of the language and able to cover basic conversations and everyday situations in the language. So if this sounds like something you're interested in and you're keen to learn Te Reo Māori, please book a trial with me and let's start this journey together. Okay. Thank you for listening. Ka kite.